time or no minister no kura or she said you know ni she said you know wo nya en oda se ntueska no bi atueska awo no kura anim enti e ho na problem no ba ono minister no de nim se wadi sika enti asem no e ho kakra ne de enti asia bia ni nyoma bi odwuma media se me ne no a and can I resign because who resign as a minister already who say a member of parliament into ube ye adwuma ko si se umre beso na so obe kofia wa kofie na ye nyina ye mfa say oko 2 weeks leave ukura wa bre ye nyina ye mfa nye ho afutu ose bibi say ba ni tu fa 2 weeks leave no kro kwa bia na wan sign bibi say ba ni tu fa ya ye kasa Mr. Minister enkoto ade emfiri connection my ho enkoto ade e won kwanchan la na e wo ho no de mfie mienu kura na beso na ye benya drone bia ye nkodi so before then na WHO kra san ma ye woni da say ade no mo hwe na mo nto from right sources we say na nipa bewu doctor de bia me can say vaccine enyi nipa nkwa ebo ban duru baabi but enye vaccine no na bejo nkon protocols no na ade ye adwuma ebebo ama nkwa a preserve enti ye mwa na ye bebrebe no aye aye kusua ye hukogu ase ye bebrebe no ye hwe ne ye mwa na asore ye kwa ama ye nche ohu mere bia no smasi wo de ebo your friend say sanitizer eben sanye me na bebo aye pa wo mse me say jabs ni me no nyina ma obi enso me na me nya na no smasi abomi ohu wa nye eno amasa yare no edo beko enti nye minister me Russia kofa vaccine aba abewo nipa na no na beji nipa nkwa no a ono okeka no de me gidi se in fact I am from so papa Ghana for cho yate ase but se me no de a enkeme resign na wo resign ya and no resign ya ire so 1 week asem no ye be Ghana for be jaka so na wo ye ho tintin na ya me wo ho ebi eno na me tie mu na obi read letter bi se wa twere bibi se han ono de on resign na omampani pa wanya dai on sake no sake no so a wo wansem bia obeyi na di no mane mi so twere sa pa ba bia beku Agyeman Manu atifi adre so na twere ya mejiri se bia nya no kra nya ona twere na so na twere pa de anka medi no ho ya because we ye nkwala politics sa hu na no aban no nyina ya na bi omu Akufo aban se obi kan bibi sa wo sake me a meka we mahama aban so na ebi omu mahama aban mere bi so beka ya I think say it was Okuje Tabrakwa also Deputy Minister for Education. And a BBC and an Esan Kamahama Peso or Sake no. So I say I or Sake no. There's some beans be your best spelling out in 20 minutes. I can Nayana, ye partisan politicians, ya omudisi ya. Womu chuchu ministers na kakra ya nimua. And ye baby say bania casa resign me no almost presidents. We sake me ame say meka we me fa no ya na mfa so be na ukwa brochi amamu nche sa o amamu no mu da ho ukwa Agyeman chancellor de wonim no o manfo no so obi anim enti wonni bibia wo de be ka gensi no say why am from so na ye say resign ye force ye sake wa asem bi wo ho be kanom ne ade na de wo be spill beans yam kala politics asem bia na ba bia o enti me de me no a me resign na makohome I know say criminal you need asimbiasa because it has not been established so diska do you think say you make me the blame kakrebia my finance minister why not say a bus or man penny sakura no anka also sake ominu because also sake both finance minister ne health minister because wo finance minister no e den eska bi free wakache ekọ obi ho wa bra minister for health na wo ye di no onim enti na chese onso wa no mo kro chiro matum krata sa ono ni matum no edile no wa hunu kwan ya sika no fa so ko no ho wo finance minister wa di mi ankyere ya kwan ya sika no fa so ko no ho wo no aba se na sika bia ye ntua sika bia asa the time a oko parliament meanwhile so it has been established ye tua sika ama papa enti wo finance minister also kakrebi so asan akodi SL Global for ho we need the vaccines because time on the Matum Edin come on the 9th no 26th and on the SL Global and so we need the vaccines but you enter able near fa kwampa so near vaccines na near fa ngo me da say honorable another person call Patrick Oba many problem be a dear o mine Hong Kong exactly that's right the American say
Mrashe bedwafo na tenase omo committee omo de romo recommendations aba recommendations no ba bia ni ho a ya twere se eye health minister wa bo oman krono into or corrupt and say we engage in any corrupt deals. Court be a son cancer or corrupt. Obianson cancer. Let's put this in perspective. You tosum you know. You wa say and I reba ya omampani any the team through health minister omudi mu akotre. Sabre no mu na second wave ya re from abone airboard ya tosum you know a ye nuanom omko secondary school sabre ni akọ ya bi school Accra Girls Senior High School. Okay. Sure. Sembebre course ewa ha. Na a deep fear and panic about man as minister. I was say ope kwan a obebo awofo ma a kyerɛkyerɛfoɔ omu nyina ho bai. Eduru ba bi kra no, ye ka say yentutu school num na ye man kwada no mrafie. Sa ne mani nyina akɔso. Adie we mafa no mienu maka ho asem most of the network they say this is assembly adwuma ye parliament a miniature of this is assembly it is say azale miniature of parliament emra ene nhyehyeye e wo contract bi a opese wo ye ho for example na montuo na otu no na otu no abasahare so aso ohawbi eni amane a ana hrenhren ya na eto oman ni mu nipa ana esa yanyintum saa esa sanse coronavirus no eso mu a ekum ya de hye sebe ekum doctors ekum security officers ekum ahemfonom ekum students etimi kum obia enti abasahare so anamuntu ana minister etu no na ye ne kwanso a ne etosum yensa yemusa ye ho se otwere krata de koma PPA ye public procurement authority otwere krata ne otwere krata no emuaye ben no omo de man omo se omo ye nhwehwemu sede otwere krata pese oye so sosen omo fawachi ehwesa de na awoye no e wo tan nyina so no na omama approval se e wo san nyina so no a boni se ratification nti obetima koso akoya de no omo wia na oma be establish the legalities of it se ade na awoye no e wo mremu at the same time so say parliament here were emergency procedures well beba emergency procedures no tira make catch say it is said this assembly no emergency procedures no parliament obetima exercise through the committee so what I say through the committee obetima be exercise na committee na report to ebra parliament is in session say bibi say na course wo nti ya basahare so dwumadi nti wo hwe ya the honesty of the minister ebra omubusa na say no manye on my reasons se meba machi na sa tumi na e wo honom no ma ba be hwehwe sa tumi na ma mo de aiden ata machi entina me ba ya me busa o se wo be yiyi me nsem bia no